Ja sam tech YouTuber. Ja pravim recenzije na temu hardvera i softvera na YouTube. Ja ti pomažem da napraviš dobru odluku pri svojoj sledećoj kupovini. Ali, život tech YouTubera nije lak. Stotine proizvoda, hiljade specifikacija, najrazličitiji nazivi za istu stvar. Nekad se zapitam da li je sve to stvarno vredno. Napiši scenariju za videomaterijal, snimi pokrivalice, testiraj. Nakon svega toga snimi videomaterijal i edituj ga. Napravi dobar thumbnail i clickbait naslov kako bi neko, možda, video to što sam uradio i konačno kliknuo. I posle svega toga treba da budeš dovoljno zanimljiv da u prvih 10 sekundi zadržiš osobu i nateraš da ti pogleda barem 2-3 minuta videomaterijala i to na puta 2 koji si snimao poslednjih 2 nedelje, a traje svega 10 minuta. Teško je, naporno, zahteva jako puno vremena. Zahteva žrtvu da ne provedem subotu popodne sa suprugom ili drugarima, već da pišem scenariju za sledeći videomaterijal i smišljam koje ću pokrivalice da snimam kako bi prikazao proizvod u najboljem svetlu. Moraš da naučiš o rasveti, o tehnikama snimanja, o snimanju zvuka. Moraš da naučiš kako da edituješ videomaterijale. Moraš da naučiš šta ti sve treba da bi mogao da realizuješ jedan video koji traje svega 5 do 10 minuta. Nekad se stvarno zapitam da li je vredno. Odnosi sa partnerima. Da li ću imati dovoljno vremena da spremim recenziju onako kako ja to želim? Da li ću imati dovoljno pregleda? Ko će biti zadovoljan? Ko će da mi kaže da nemam veze sa životom? Onda, s vremena na vreme, dođe taj jedan proizvod koji ti da vetar u leđa. Proizvod koji čak ni kineski proizvođač ne zna kako se zove. Proizvod koji je toliko loš da ga ne bi poklonio nikome. To je taj proizvod. Kreće testiranje. Kakav mu je senzor? Kakav li je klik? Da li je okej što se tiče udaraca o 100? Može li da izdrži bes deteta u Counter-Strike ili Counter-Strike dvojici? Oduševljenje, radost, tuga, sreća, sve emocije su pomešane u jednu kakofoniju osjećanja. Iznosim ga na kišu, gledam kako se ponaša do kapljice znoja Valoranta, pljuvačka iz Dote i krvi bol iz Lola ga oštećuju. Snimam sve to usput. Trudim se da budem objektivan. Ovaj miš je jezivo loš. Kvalitet izrade je kao da se dete igralo plastelinom i napravilo nešto što podsjeća na miš za kompjuter. Bitno je da ima RGB. To je ta funkcionalnost koja ti daje prednost u Fortniteu. Srednji klik me podsjeća na jednog falš Joyca kojeg sam imao kad sam bio dete. Budi jak osjećaj nostalgije u meni i tera me da se setim svih onih trenutaka kada me otac tukao što nisam mogao da shvatim polinome ili kada me majka zaključavala u ormar i hranila ribljim glavama zbog toga što sam dobio trojku iz likovnog. Donja strana miša je kompletno metalna. Dobro je. Ima jedna stvar o kojoj mogu da pričam. Kineski no-name proizvođač će mi ponovo prodati nešto preko AliExpressa. Uplašio sam se na sekund. Čekaj. Je li ovo stvarno metal? A? Ne. Bol, tuga, šta da kažem sad ljudima, kako da ih nateram da potroše ovih 600 dinara, ali na bukvalno bilo šta pre nego da kupe ovaj miš. Na kraju dana kad se podvuče crta i kad se sve stavi na svoje mesto, pa ovaj miš je jezivo loš. Plastika mu je toliko gadna da želim da operem ruke s onom kiselinom pošto završim sa korišćenjem. Osjećaj kliktanja je jednak tome da po ceo dan žvaćiš aluminijumsku foliju ili da ti neko pipa oko prljavim prstima. Klizači su kao šmirgle. Srednji klik mi vraća sve zakopane traume iz detinjstva. Dizajn me podsjeća na hiperinflaciju 90-ih. Kabel je jedino dobar da se obesiš u njega kad shvatiš koliko si loš u Doti. Toliko otisaka skuplja da je bukvalno raj za Horejše i CSI Majamija. Ima dovoljno kineskog DNK na sebi da mogu da kloniram pola Foxconn fabrike kada bih znao kako, ali ima RGB. Ok, ima ljudi sa kojima si već izgradio neki odnos preko kanala, oni će barem da shvate šta hoćeš da kažeš. To su ljudi koji ti daju vetar u leđa kada je sve crno. To su ljudi zbog kojih radiš sve što radiš. Dobro je, uspeo sam da snimim barem nešto. Uspeo sam da im pokažem ono što sam hteo da vide. Nije loš. Na kraju dana ima i gore klipova na internetima. Mislim da će me svi razumeti. Moje ime je Johnny. Na X forumu nemam nalog. Ovaj video je pisao ChatGPT, a editovao moj klon pošto sam bogati programer. Vama hvala što ste naselili na moju prvu aprilsku šalu, a mi se uskoro vidimo na pivu. Ćao se!